Kuliah jotono hambai, joto sini media tapuk sokno, te hasil joto logo belum ane bayi play hakma, tai coba nanti bayi. Cungkini OITF sini sodor political district, tai Takarjala political district, और कहीं कैसा जगह चंगीनी और जगह बस काम 3 तारीख में 2023 सालों चीनी यूथ डेवलप फेडरेशन ने असाइनमेंट निशानी का फाउंडेशन दे संपालन ने चीनी चंगीनी और जगह से कॉक्साब लाइक और जगह मंज़ा ने लोगी का वो चीनी OITF सेंट्रल कमेटी ने चीनी आनी कॉलेज चीनी बरमना पीटर देपोरमा ताई तो चीनी बरमना सोरस देपोरमा चीनी जनरल सेक्रेटरी ताई खरब ने चीनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ini Bang Surajit Deborma, ini saudara distrik ini, tapi Bang Nibas Deborma, tak kerja political distrik ini. Tapi apa itu jauh orang sini executive blok Tombaknya, baksa atau Tombaknya, tapi sini blok ni presiden lo, sini yang saudara ni, tapi yang tak kerja ini jaklain jauh tu presiden itu orang mandarkan. Juga sengor sini, bus kami tapi bos sini sama roti bos sini salah jaka. Di sini major ini discuss ini bisingo. Aku langsung salah kerja, jadi sembuskan 3 tarik, seng kumulun noy halo, seng kaisa, ozaga kelebihan nilai orang seng potong lainnya, ozaga seng kaisa 2 district nilai seng ozaga program lainnya, tak kerja lah tapi saudara district, itu tu blok komiti kami lah, itu tu primary komiti kami lah, seng perisa jaga seng lainnya, kami tu seng orang discussion lainnya kan, tapi apa ni bagai angkoi ni, apa sekarang 3 tarik go. Sudah blok komiti simia, district simia, central simia, joto sini je active warriors lo, sini gubagan warriors lo, 3 tarik ni salo, 11 tahun seng noayo, seng joto no, highlight sini ada foundation deno seng success kali ni bagai, joto sini kaya nang kau cunan kau idai, tapi oblo karibo sini kubang ma warriors lo, itu kebo TW mano, diploma thani mano, borok sini फाउंडेशन देव नर्नो कोइने खाइने जाते आ प्रोग्राम सक्सेस खाने नि बगै ता कैसा पासापासी जों बेलायके सिनि यागो जर कोइने बगै yang sini leaders ro joto besto tangmani karone जों सेंट्रल कमिटी तो आसोगाय मालालिया जों program karwoi haipono sini president sini borong president Donald Development da bimungbai ang dini sakayan musungo sudu o jaga simia sini sarat tripura bepi sini je 44 blok tomoni a jagao no yakaba sini je 11 political district tomoni kebo jodino district wise kebo jodino block wise pun jodino khlaiani kai nor khlaiman nai ang koine joto sini block committee ni leaders sokno joto district committee leaders sokno nor tini ni bisigo nor fox khlainai bus committee tarik sini foundation de abo sing kaisa sarat tripura sing kaisa jak jomo khlainai जों सारा त्रिपुरा कैसे मेजर सेंट्रल निबागै आं जतनो चेयारमैन निबागै आं जतनो आं कोइनाय ते अबा हैकेनो आं कोइनाय बुजुंगो सिनि जतो सिक्टारखनो जों अमा हैकेनो सिनि ओजे फाउंडेशन दे बिसिं तिके सिनि जे ग्रेटर डिमांड निको सिनि जे परमानेंट सल्यूशन निबागै जे जों आं उठाइदोमोन आबो जों कन्टिन्युअसलि जों सिनि बुबाग्रानो जों लगिरि थानायनाय आं आबो निबागै आस्थिनि जतो लोकनो Meskan 3 tarik kau tu nongkol lainnya program sukses kanya lebih angkau enggak naik. Dalam hambai sini joto media tapuk semua, ini orang Faimanza Faisal. Sini orang ini Youth Tripura Federation yang kita YTM ni berkata, election primary ya kalau abang sini pula press meet, abang ni kalau joto kakak ham tapuk te buku semua pula semua YTM ni berkata, orang apa pula ham zaman, coba ni ciba ya farai. Lai thana sini usini tiada bici bayar faro, am hakin oseng tini orang sini orang Faimanza Faisal sini working president koronai orang benang Jiten Deborma, orang benang Peter Dayan Deborma, apan logete betul sini juta political district, Takarjala political district, saudara political district ni koronai president orang baiknya hambai, am hakin oseng, terus kamu sini Youth Tripura Federation Tripura mau thani pula. Pedek achievement asal beskang ni tarik me abosen nuai auditorium hall pala jabe to abos sini bobagrani imam te mukthang ni sanani bagai sini sarat di prasar sini di prasaran se demand constitutional solution
abo youth pra fazing tini noi bosang abo sang site laija sangmai ke sudu sini sini foundation sini pa jeni kabang ma dal bidal sini demand te constitution solution hoti bosang inora poksa laija ka sengbus kango YTM ni bkhakte tamo sang khaijana omor bosang tini sini o duita political distribution salaija ka aboni bagai sengbus kango 3 तारिख को सिनी नुवाई ऑडिटोरियम हॉलो सिनी और दुईटा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट में लुबई ताई प्राय 7टा ब्लॉक ताकरजला कोलाकाती मजलिसपुर मानदाय गाके मोहनपुर ताई सिमना बामुती अब मिलुबई और जगह सिनी काइसा YTF नि फाउंडेशन दे पालाई जानाय ताई और जगह फाइनान्स फाइनेंसनि Honorable MLS Rock, Maza Finance Sini, Honorable MDCs, EM Rock, Sini, Honorable President, Sini, YTM President, Sini, Forum Gunang Saru Mil, for 5 months of So we expect Kai Tongo, some Borok Pasal Peno, at least some 1,000 to 1,500 some once we Tongo. Kamin ba Tabubo, YTM, Mungsang Yapo, YTM Tabubo, Sak Baitang, Forum the Kiklaye. Bus kami coba ni bagi tahu waseng ready ni tongon diaro tongon. Jadi adil unless ini bubak lagi bising tu, seng constitutional solution maya sa seng YTF coya kali seng sini coba na seng bus kami thane ni seng masuk aja. Tapi seng jatuh na orang khat ni seng tak usah orang khabai itu.